Ukraine jarkab kanang wotun japchur ke linger nang kwan Olive Takachenko tang Kungzarda Yulia Takachenko namni ge wate Urusuda Ukraine garmagchik shongte Poland nang japchur topshin nihchin lam tashorwar hali hun turbag semdigda jognang chimbo shong yonna yang womutsu dingar chimbo nyang rong lortub da rewa marlaq par dadi yopatang wujam nang chusum nitsil kangche martaq wa damjikwi chuchan yamba takhwar chuluk jan kirchik da manjawar nang chuchi chiwa ngapshi yopar sung yopa sogji Chilam ta sungwa ga nangma choyang batte me par chirwa mamba ga chornang jin tapar hachang pantog yo par hten kongmu go zachang nigam charta daram salar yong te chedap chiwa ga chiwa sochig nyan kongsam choglam ja kab ju yo chang Ukraine ga wutun japchurwa Olive Takachenko lagni we decide immediately went here we cry every time Chekh yawi niqtang dir kongsam chogda womutsu nga chola pantog da pshacha yo pa phig yo par hten nga chu wöf jinlam ta shurba nim chartav daram salar yong te kongsam choglan ja khada wo mi fche chogla tigjib shiwa yembi ta cha semdig je chung tun ruar panche chimbo thongde yeshu chuluk tar na sosu nangma soch jendi sip chirwa ne zung namyang chartav tigmata par yotsa dam jigdum japar gung yopi nga chu ta khar mig chep shur yong ge yomol ndakar wochib lama namba da wo machum ap chang mi semso shachap nang ge dektab nga chola hachang pantog dig chim jerjo nang songla Koni gafchilo nishtong trikolor daram salar yong nim nang chulap tor nang gifshikchin chembo teb yopi kongi kongsam chogne nga chu wafchin lam ta shurwatir tigmun nang wada chafchig Ukraine ga mamang chu rewa marlag ja hachang kwarchin yambar kwah charwa nderjo nagadag His Holiness told that look on the Tibetan people. Tibetan people have so horrible situation and not lost hope. Ngi kongsam chogla Ukraine ga mamang chur songchun zig nang rok jam bokr jawabtar kongsam chogki Ukraine ga mamang chur rewa lag manyambar womu chur tu tang womu chu hachang tabdik ni chur tenrab jid yonna yang tu tarta ga ware rewa marlag par dad yopi Ukraine ga mamang choyang semshig machag ja hachang kwarchin yankar mangchik dingar nda mibzuwa yantab Ndruwa malab dingar nda serbi tapshi yopar kwah nang gadag chitang yang kungzarda Yulia Takachenko lagne chang Tibetan religion Buddhism can give hope for people for every person nga chu rewala tarta nga chur hachang kangar ko tu chu zgyen na yang kongsam chogda wo mu chu nga chur nirtang da jirwan roje yopar ngishi ni chigjete yembi wochim nang chugun ruwa mada jarkab kari yannam jirwa ga chuchen yembar sungwati mari ngorila rewa tir thapkandag Ukraine ga mamang chur tartab kar cheshu na thabdik nirtang dar jirwan roje yopatang nitsla chebzang tapshim badam chungs jibdi yopag jindang gan sowaf jirjib yungmi ga rewa maflag jete yembi tela wo ma chu khwin sun yakshu zgri chim derjo nagadag janyang Oli Takachenko lagni So first days it was shock for us. mangchig thogmi kapsam meshig phandir chi torgur sog ngusum thongkab hun thorwa damjik sorong wazing digmol nang chusuf sungwi nirtang kangche martaq wadam jirwi rangjin yembi mangchig chang tonchi martaq watev dawa kashi davlo kashi grangam jirwa shin tem ditun tam jirwar ngipi nirtang tabdig dala nang chug pantog chembom jung gdig chim jerjo nang gadag chang wotun japchur wa za chopta ni gifchilo nirtang dangalo ning gopchigte Ukraine ga tongchir chekag ta kongsam chokum zanchan da wotong ga parim jemtunchi Ukraine ga mirga hachang mangpo semgar chembo tepte migchim jemba sokhshong yolla Chilo nirtong jallo nev janag jongtsap kandan ta ngurgur lingar tangmang khwerwa tang zanshur nang ga shamtsib zirwa ga lognyan Ukraine ga katab jarwa wuchik kurub jurnga yopagam sanakwa da wotun kortuq tadev joglang khwerwa sok tangmang nang nyong yoparftin talanib jigar ta shachung khwembab serang choglam janchatchang nang yopari jigar ne jarang wang longchin kangap sarngop alobe da nyam par shogrig nang kwan lekhmun nigayan